الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا وقس فيها ولا شطط. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده وخليله. نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وقد أدى الأمانة وقد نصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ingkatan pupujihan iban nasin sasanglitan serta pagsarang sukul tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang sukul hasabab sin wala naman himugna in pagpabus kato sin Allah ta'ala sin ni'mat kabuhi nahinang tiranan in ni'mat ini naranato in dua waktu lando kabayaan kalasahan sin Allah Ta'ala amunin bulan Ramadan iban nasin adlaw Jum'ah. Serta salawat iban salam panabi pilihan panghusin katan karasulan amunain Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lapay na in anak ahli kaluwalga niya, iban nasin katan sahabat niya, iban nasin katan na magadha pamandu, iban nasin manhaj niya. Insasuko sin nanay maisim pag-iman tudyo pa Allah Ta'ala. In kaingatan niya, in kababaytaan siya, sin in parkala kapapanjari sin Tuhan sin dunya, in maksud
pagkitaan bang hisiyo in huminang ammal ibadat. Wala timubtub didto. Gamman mapuas piapan jarisin Tuhan in parkala dunya. Piapan jarisin Allah Ta'ala in parkala kamatay. Iwan nasin parkala kabuhianan. Hamaksud hasupaya butangan panandas in mga bariman. Kita unbang hisiyo din kanila in himinang ammal ibadat. Limpal halom sin Quran. In baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Tuhan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amuin Tuhan nagpapanjari sin parkala kamatay. Iwan nasin parkala amuin pagbuhi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hasupaya tandasun. Hasupaya kamu tandasun kitaun. Hisiyo-siyo dain kaniyo mga umat Islam. In huminang sin pangdaakan sin Allah Ta'ala. Gaman. Bang in bariman. Himinang siya ammal ibadat. Mahinang palsababan hikapapas. Sin mga pardusahan amo innahinang niya sin limabay na. In bariman bang himinang ibadat. Mahinang palsababan in ibadat yaun. Papasun sin Allah Ta'ala in pardusahan na hinang niya. Sin waktu limabay. Limpal sin Tuhan halom sin Quran. Hafarman sin Allah Ta'ala. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Zalika dhikra lidh-dhakirin. Wasbir. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Limpal sin Allah Ta'ala halom sin Quran. Bangkaw himinang ammal ibadat. Sibu daing parkala yan asibi atawakan malaggo. Bangman hakarna sin Allah Ta'ala in baita sin Tuhan. Innal hasanat sabunnal tuud in hinang marayaw. Sabunnal tuud in hinang marayaw. Daing naman na sambahayang. Daing naman na pagpuasa. Daing naman na pagzikir, iban na sin kaibanan, kaingatan mo ammal ibadat, in mga parkala ini, yuzhib na sayyiat, ikapapas siya sin parkala, dusa, amo inahinang nato sin limabay. In parkala ini, long sin Allah Ta'ala, dhalika dhikra lidh-dhakirin. In parkala, amo in paghinang ammal ibadat, amo in makapapas sin hinang mangi, in yadto bilangun siya panumtuman sin mga sila bariman. Mahuli dia akto sin Allah Ta'ala. Wasbir. Pagsabar kau. Pagsabar kau ha mga paghinangon mo ammal ibadat. Pagsabar kau ha lima waktu amo impierdo kay mo sin Tuhan. Pagsabar kau ha uhaw iwan sin hapdi. Nyanam mo hawak to kau nagtangka pagpuasa. Sa mabayta sin Allah Ta'ala. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Bunnal to din Allah Ta'ala. Di niya upasun in ammal ibadat sinhang katao din kaniyo. Di maana itukbal nira kaniyo in pahalagahan dahan matupa ammal niyo. Kaingatan sin sasuko. Yan hapangatayan nin pag-iman. In katan kabuhi makananam kamatay. In katan biutangan sintuhan kabuhi tartanto makananam da kamatay. Hangkanda paunun singgin hawabaran. Paunun sinhawa napsuini. In madaran siya magtumtum sin kamatay. Hasupaya misanda kumanang kasasaat.
di maig halom unya in paghinang marayaw. Ayaw kita niyo matipo, atau ayaw na to taliun. Bang maytain Allah Ta'ala diaak in bangsa manusia, bangsa muslimin, papahinangon ibadat. Ayaw na to tuod taliun. In ammal ibadat hinang mo yan, in ruko hinang mo yan, in sujud hinang mo yan, bukun niya nakarna hasupayan Allah Ta'ala magduruhon in taud simpangaltaan niya. Kalla. In Allah Ta'ala di siya maghajat sin sujud mo. Di siya maghajat sin sarak ka mo. Sa tumtumain parkala ibadat hinang mo yan, magbalik dain karayawan niya maun paginhawabaran mo. Nalimpal halom sin hadithun qudsay. Nasabot sin Imam Muslim dengan hadith sin Abi Dzar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala ya ibadi inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ma zada fi dhalika fi mulki syai'an in baita, in panawag-tawag sin Allah Ta'ala, o kamu mga ipon ko, sabunal tuod, misan in katan manusia, dahing hapanagnaan kapapanjari sin Adam. Hingga amo in kainapusan manusia papanjarihon sin Tuhan, natipon in ammal ibadat tila kata naham o kusog. In ibadat habyad tu taud, ma zada fi mulki syai'an di siya misan hikaganap haamo in piapanjari ko. In panawag-tawag sin Allah Ta'ala biya da kau tuod iyan, in sujud mo yan, in duaa mo yan, in sarak ka mo yan, magbalik da kayo mo in karayawan. Ang kanda suway na to paglumba-lumbaan in parkala pahinang marayaw. Hafarman sin Allah Ta'ala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Haamo in parkala ni maug, in ka ni'matan sin Allah Ta'ala, patut paglumba-lumbaan sin mga sila bariman. Hawak tumudiyungog, batin Allah Ta'ala nanawag-tawag pabariman in papahinangon sila ammal ibadat tayyib. Unubaha isab in benefit. Unubaha isab in karayawan makawa simbya kato bangkitan niyo hibi ng ammal ibadat. Panagnaan lang sin mga ulama bangkaw himi ng ammal ibadat lang sin mga ulama tartantu makawa mo in as-sa'adatu wal hayatu tayyibah in pangug kuyag in kakuyagan iwan nasin kabuhianan lando indayaw ni kabuhianan lando indayaw niya ayaw isabtalion sin mga katawtay manghuran bang sila nakarungog bat bang kaw hisimang bahayang ba't bang kaw nagsarak ka? Ba't bang kaw nagpuasa? Sa roon doon mahulog in alta dahil halangit maun kay mo. Kalla. Bukun bihad to. Sa in maksud sin pagtabangon kabuhianan marayaw, in butangan sin Allah Ta'ala in pangatayan mo kanaah. Butangan sin Allah Ta'ala in pangatayan mo amo indi na in kiaridjiki kay mo sin Tuhan yan kau halom rida kamayaan sin Allah Ta'ala. Limpal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kau mabaya sin biyay ni kabuhianan. Siru da in rijiki dihil kay mo matyo. Atawa ka in rijiki kay mo mataod. Bang man yan kay mo in pagtawang kanaa. Amo in rida kau hadiin diin ng biyahak isin Tuhan kay mo.
dungo kan baita sin Allah Ta'ala. Farman sin Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. In baita sin Allah Ta'ala, hisiyusiyu inhimi ng ammal ibadat. Ammal ibadat. Long sin anggalis, bukun necessary. In bangkaw makarungog ammal ibadat, bima'na hinangon min ammal ibadat makaminsan. Inangon mo yung katan ammal ibadat, kay ngatan mo makaminsan bukun. In tumutog sadya kaw hapag sambahayang 5 wakto. In tumutog sadya kaw hapag zikir mapuas sin sambahayang 5 wakto, inyan ibadah. In iman si manusia nagbibidda-bidda. Ayaw kaw tuod matipo. Sawla kaw makakita tao. Di pagsumuhon magsunnat. Di pagsumuhon magzikir. In magtoy mo siya singuran. Putman in iman talando in baba malapay tanakam. In ammal ibadat misan siya titiyo. Bang man kaw maintain da rin doon. Bang man kaw tutog da rin doon. Amo yan in ammal ibadat lando kabayaan sin Allah Ta'ala. Nasabot hadith in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. In lando kalasahan sin Allah Ta'ala ammal ibadat niyo, ammal ibadat matiyo, amo sadya tutog kita roon. Ayaw na ko magpalayo, tutog sadya kaw halima wakto sambahayang. Tutog na akaw halima wakto sambahayang. Bang mo yan ka tuturan. Kana naman mo inlimo sin pag-iman. Hisiyusyo inhimi ng ammal ibadat. Sibu dadeng hapihak sin usog. Atawakan deng hapihak sin babae. Wa huwa mu'min. Sarta in kaaunan niya nagiiman siya pa Allah Ta'ala. Himihinang ammal ibadat, sarta nag-iman pa Allah Ta'ala, tumtuma, dungugan janji sin Allah Ta'ala, janji sin Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, anugharaan na mo sila kabuhianan, amu inliyaw na pangatayan nilin rida, hari indi biyahe kanira sin Allah Ta'ala. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demikian irihil namu kanilah adlaw kiyama in pahala amu in matub ha'ammal ibadat hinang nila. Bangkaw tay mangud na baya sin kabuhianan amu in sawasa in pangatayan mo, masanyang in pangatayan mo, pag ammal ibadat na ako muna. Bat bangtay ni nahinang wallahil azim, kana naman na to inlimo sin pagtawagon rijiki sin Tuhan. Di maghajat subay naman milyon in rijiki ta. Bangta kya na naman inlimo sin iman, inlimo sin amo in rida kita hari indi in biyahaki sin Tuhan. Kana naman ta, but in pangatayan ta, butangan karida sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruwa, amo in benefit makawa simbiya kato bangkitan yung himi ng ammal ibadat in baita sin mga ulama hifzul ahli wad durriyati wal amwal. Bangkaw mabaya parihalaon kay mo sin Allah Ta'ala in kaanakan mo, in ahli mo, in pangaltaan mo, hinang sadya kaw sin ammal ibadat. Bangkaw mabaya parihalaon sin Tuhan kay mo, in ahli mo, in kaanakan mo, iban na sin alta mo, hinang kaw ammal ibadat. Lim palalom sin Quran, in qissa sin dua bata-bata yatim. Dua bata-bata yatim. Limpal sin Tuhan yung qissa nila lom sin Quran. Afarman sin Allah Ta'ala, ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك أو رحمة من ربك. In parman sin Allah Ta'ala, lim palalong sin Quran, hawak to tadyumugin kissa sin Nabi Musa iwan sin Khidir. Doon man in Nabi Musa iwan sin Khidir, na ngayon kayo hambok kauman, magminom kayo lumisad na kumanhang kabaso tuwig. Sakalin kauman yadto hakissa, wala sila pya inom. Hingga aun kita sin Khidir, pangaltaan, bakas siya tiyanong, bakas siya liubong doon ha Madina, hatampat yadto, haraig kayo sin jidar, haraig kayo sin dingding, doon man sung na malinga dinding na inu-inuin Musa, mayta niya biyangon, mayta niya pabyuntulin jidar yadto, putmanin kauman, wala sila pya inom, inbayta sin Allah Ta'ala, wa tahtahu kanzun, habawa sin lupa yaun aun doon pangaltaan, dua pangaltaan sin dua bata-bata yatim, wa kana abuhuma salihah, in kaaunan sin ama sin dua bata-bata ini tau salih, in ayat ini baita angkau bangkau nag-iman pa Allah Ta'ala sarta himinang ko sin amal ibadat, Allah Ta'ala in magparihala sin pangaltaan mo, sin kaanakan mo, iwan na sin ahli mo. Long sin Imam Ibn Abbas turjumatul Quran, long sin Imam Ibn Abbas magtatapsir sin Quran, ayat sin Allah Ta'ala wa kana abuhuma salihan, long sin Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hufiza bisalahi abihima, piarihala sin Allah Ta'ala in pangaltaan sin dua bata-bata yadto, hapal sababan sin ama nila nagihinang ammal ibadat. Bangkaw mabaya, halong parihala in kaanakan mo, halong parihala in pangaltaan mo, pag-ammal ibadat sadya ka. Gaman long sin mga ulama, bangkaw himi ng ammal ibadat, sarta nagiiman ka pa Allah Ta'ala, piaagad mo induay ni, yaagad mo induay ni, inbayta sin mga ulama, labi pa kaw, ikaw na in pinakamarayaw piapanjari sin Allah Ta'ala. Bangkaw himi ng ammal ibadat, sarta nagiiman ka pa Allah Ta'ala, ikaw na yan insarayaw-rayaw piapanjari sin Allah Ta'ala. Nasabot ayat limpal sin Allah Ta'ala. Informan sin Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Sabunal tuod, in mga sila amo in nag-iman. In mga sila nag-iman. Nag-iman pa Allah Ta'ala, nag-iman pa malaika, nag-iman pa kanabihan, nag-iman pa mga kakitab-kitaban, nag-iman na adlaw akhirat, nag-iman na kadar sibu da mga iban sin marayaw, nag-iman pa Allah Ta'ala, wa amilus salihat, damikyan himinang sila ammal ibadat. Damikyan himinang sila ammal ibadat. Munin bayta sin Tuhan. In bayta sin Tuhan, ulaika hum khairul bariyah. Sila na yadto insarayaw-rayaw piapanjari sin Allah Ta'ala. Dungo ka marayaw, piapanjari sin Allah Ta'ala. Wala in mga ulama imiyan, sarayaw-rayaw manusia piapanjari sin Allah Ta'ala. Sa iniyan sin Allah Ta'ala, sarayaw-rayaw piapanjari sin Allah Ta'ala. Ay bimaana, bang masabutin piapanjari, makalamudin mga sila malaika. Ang kandalong sin Imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, hambuok dahing mga alim, hati ko kay kakilahan na sin kamatauran.
lungsin Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala hawaktu niya tafsiran in ayat ini istadalla bihadhihi al-ayatil karimah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ta'ifatun minal ulama ala tafdilil mu'minina fil bariyah 'alal malaikah. Lungsin Imam Ibnu Katsir rahimahullah piag dalil sin Abu Hurairah in ayat ini. Abu Hurairah amu insata'ud ta'ud nahapal hadis dayha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piag dalil sin Abu Hurairah iban na sin kaibanan jumlahan sin mga ulama in ayat ini sin in mga sila bariman in mga sila bariman labi sila mataas sa pamandang sin Allah Ta'ala dahil mga malaika bangkaw tuwan mabaya sin bihay ni darajat duwaran requirements piya ngayon kay mo sin sara pag iman sadya ko pa Allah Ta'ala sarta hinang ko ammal ibadat. Duwara. Bukun sad tumahunit. Bukun sad tumahunit sa innahi ng palsababan kaya pagang kato dauhun kita niyo sin hawa nafsu na to. Dauhun kita niyo sin liso na to himinang ammal ibadat lil asaf. Batbang dia ug na to ingin hawabaran na to narana to siya nagammal ibadat sarta nagiman patuhan tumtuma in baita sin Imam Ibnu Katsir labi pa sila marayaw day ha mga malaika inday ha mga karayawan kalabbihan benefit makawa sin mga sila bariman bang sila himinang ammal ibadat in paawnun sin Allahu Ta'ala ha antara niya iwan na sintuhan in pagkasilasa. Paaunon sintuhan haantara mo yakaw bariman. Iwan na sintuhan in pagkasilasa ay bima'na lasahun ko sin Allah Ta'ala. Amunayni in sa taas-taas karayawan benefits makawa na to bangkitan yung kalasahan na sin Allah Ta'ala. Sabab inkatan nahinang nato karayawan. Inkatan nahinang nato karayawan. Di siya mahinang palsababan hikasud ka to palom sin sulga. Nasabot na hadith. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Di makasud inhang kataudain kaniyo palom sin sulga asawab sin ammal hinang niyo. Sawab sin sambahayang hinang niyo. Sawab sin pagpuasat yang kaan niyo di. Na inu-inuin mga sahaba. Nakaasro pa Rasul. Wala anta ya Rasulullah. Misan long niya ikaw ya Rasulullah. Di ka makasunod palom sulga. Pasal sin ammal mo. Insambag sin nabi. Wala ana. Di ako makasud palom sin sulga. Mahuli baita sin nabi. Dungdunga. Baita sin nabi. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih. Buat malaingkan. Insabab makasud ako palom sin sulga. Makasud kamu palom sin sulga. Makasud kita niyo palom sin sulga. Bang kita niyo kalasahan na sin Allah Ta'ala. Na bang kita mabaya muso sin paglasay ini. Bang kita mabaya muso sin paglasay ini. Duwara in hinangun sin biakato niyo manusia. Mag-iman pa Allah Ta'ala. Sarta huminang ammal ibadat. Limpalhalom sin Quran. In panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Haparaman sin Tuhan. Innal ladhina amanu wa aminus salihat. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sabunnal tuud. In mga sila himinang ammal ibadat. Atawakan in mga sila nagiman pa Allah Ta'ala. Sarta naginang sila sin ammal ibadat. In paaunun sin Allah Ta'ala in pagkasila sa antara niya iwan sin Allah Ta'ala. In landu pa makaajayb doon mga palanggungan na agama Islam.
bangkau kalasahan na sin Allahu Ta'ala, bangkau kalasahan na sin Allahu Ta'ala, ipatawag sin Allahu Ta'ala in Jibril alayhi salatu wassalam. Nasabot hadith, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari dengan hadith sin Abi Hurairah, in baita sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, idza ahabba Allahu abadan, nada Jibril. Apabila kalasahan na sin Allahu Ta'ala in hambuok ipon, tartanto hipatawag niya in Jibril alayhi salatu wassalam. Pasando nga, Jibril alayhi salatu wassalam sa taas-taas darajat malaika, yapanjarisin Tuhan, hipatawag asabab-sabab mo yan. Bukon in pagpatawag ka Jibril, magkapahadrat sin Allahu Ta'ala parkala magaan. Tumtumun tapya tawagin Jibril, hawak to siya nagdasin kalam sin Tuhan, nagdasin Quran. Tumtumun tapya tawagin Jibril, iwan na sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamaksud magdama resin parkala sambahayang. Mga parkala malaggo, na tumtumang hipatawag magbalik sin Allahu Ta'ala, in Jibril, bangkaw kalasahan na sin Allahu Ta'ala. Ang pabaitaan sin Allahu Ta'ala in Jibril alayhi salatu wassalam, inna Allaha yuhibbu fulanan faahibbuh. Bunal to din Allahu Ta'ala ya Jibril, kalasahan niya in hambuok ipon niya yadto al-jahrah. Kalasahan niya in hambuok ipon niya nag-ibadat yadto al-jahrah. Bukun mustahil pa Allahu Ta'ala. Faahibbuh, na Jibril lasaha siya. Lasahon ko sin Allahu Ta'ala. Lasahon ko sin Jibril. Wala didto timubtub. Batlong sin Nabi. Madto in Jibril. Magpamahalayak in Jibril. Pakatan malaika. Yaw na taas sin langit. Manawag-tawagin malaika. Manawag-tawagin Jibril. Mga malaika. Inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuh. Bunal to din Allah Ta'ala kalasahan nin hambok ipon niya. Ando, lasahan nyo sila. Lasahan nyo siya. Ayaw na, ikaw nin magpasandong. In taod sin malaika, yaw na taas sin langit. Lumasakay mo. In taod nila mamarahin ang baita sin naday. Labi pa yung taod nila, deng sin buhangin kawakan mo, daplakan sin dagat. In taod sin lumasakay mo, hasabab sin amal ibadat mo, iban na sin pag-iman mo pa Allah Ta'ala. Wala dito timubtub. Kalasahan ko sin Tuhan, kalasahan ko sin Jibril, kalasahan ko sin katan malaika. Ini kahinapusan niya, hingga butangan kau pangilahan, siniyari pa kauhadun niya. Butangan na kau pangilahan sin Allahu Ta'ala, in ikaw day hajumlahan sin tao sulga. Unim pangilahan ta. Unim pangilahan ta hambuk tao yaon batin siya tao sulga. Nasabot na hadith, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari, dengan hadith sin Abi Hurairah, in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبشط بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال. In pangilahan mo, in ipon yaon kalasahan sin Allah Ta'ala, bang miyabot siya padarajat, in pangdungog niya Allah Ta'ala nin magparihala kaniya. Di niya napakayon in pangdungog na ini buat malengkan ha uno-uno kabayaan sin Allah Ta'ala. Hisabon na ito yung ginhawabaran na to. Bistahon na ito yung ginhawabaran na to. Uno, intay nga ba ini, piya kay tahakabayan sin Allah Ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Iban Allah Ta'ala na magparihala sin dua pangatod niya. Di niya napakayon hipangatod paduwaing parkala yaram kanya sin Allah Ta'ala. Wa yadahu allati yabshitu biha.
iwan na sintuhan nin magparihala sinduapad lima niya, di nga pa kayon induapad lima ini, bot maling na parkala kabayan sin Allah Ta'ala, warijlahu allati yamshi biha, iwan di niya na pa kayon induasiki niya, buat malingkan usalun niya pag-ibadat pa Allah Ta'ala. In makabuka di mga palanggungan aram Islam, in makabuka di baita sintuhan, wa in sa'alani la'u'tiyanna, bang siya na ngayo kaku duaa tartanto irihil ko kaniya. Maita ko na kayan makabuka, ayaw mo tuod daha magbanta in kalasahan sin Allah Ta'ala. Bat bang mo diya nagbanta in kalasahan sin Tuhan, hambuok panawag-tawag niya ra, o Tuhan ko, tartanto dungon sin Tuhan in kabayaan niya. Wala inista'adhali, bang siya magpatilubon ka ko dengan mga parkala kahukawan niya, ako na yung magpatilibon, ako na yung bahala magprotect ka niya. Mga palanggungan na akam Islam, in parkala nagkasabot, bukun siya mahunit kato, hinangun tasadyan dua parkala na sabot. Mag-iman ko patuhan, iban na sin mag-ammal ibadat kita niya. Wayroon sukat sintuhan mapuas sinduay ni. Wala kau siyukat, suway naman ka usog. Atawa suway naman ka babae. Suway naman ka maummol. Atawa kan suway naman ka mabata. Atawa kan suway naman ka miskin. Atawa suway ka dayahanway. Amura kailin kawayan sin Allah Ta'ala. In maglumba-lumba kita niyo parwa parkala ini. Hasupaya mahasil na to imang nagkasabot. Mura-murahan. Papagbarakatun ka to sin Allah Ta'ala. In adlawan sin bulan Ramadan, lagi yari kita niyo adlaw Jumaa, insyaallah Ta'ala, taupikan kita niyo sin Tuhan, magpataod sin ibadat, sarta tayo maun ka to sin Allah Ta'ala, ingkatan amal ibadat na to, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد أيها عباد الله اتقوا الله حيثما كنت وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز ويا رحمن وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة